kamwera mbaizemu ndikwenda nembe paka nga mwikiriza nti asobola kobye nti mbaizemu nja kwemba olusoka paka nga mwikiriza nti asobola omumpi agema watuuka ndikwenda olondole ng'ebinva mulolizula amazima waire banja abatasima mubembi abasoga nze nindivaawo waliwo owubaala walumba alini bwantiisa aleka abakozi ab'ebibi tabenda londamu ab'emigaso tidindi mwewoma ntya nga niwebakumba n'agabundu abanigera baabateeyo mu itaka mebutinze muwona ntya zaasiba n'egita gitetali nti mukumi nzira kyakola kyalyenda lwaliwuna naniga ng'obwana bwange budaga ndibulekerani kwenensi eno gye tulimu nenkwedde abairugavu waliwo ekanirwa entyama nze naalingirira ensi mule naafuna okweinamira omulamu ezira kyalyenda obona niwokola ebirungi n'ebirungi omuntu era ayogera niwoyambala obulungi omulamu tatya kwogerera ati batusini okwebanka n'atakwidde akuwayako nigwe bawayira abitereza gundi abantu bekengere nze gwobona nabavaako era buti nekengera niwe mumbona ng'osirika owayo olowooza baino katonda yakweka emyoyo bandimanye ng'ababimunda ensi njetegereza amayumba tulinaaneka ngaye emyoyo tigirinaana abantu abalamu tobesiga bankuwe kiryerubuuka ne buyende abantu abalamu tobesiga bankuwe mayugaidinda najayo abantu abalamu tobesiga bankuwe tikobye bona abantu abalamu tobesiga bankuwe abasinga abandi befula abatwamba kumbe banoonya alemesa kyudi abantu bekengere kasitoba nikyoyiya omulamu awulira obuzibu ayendobeewo tolikudaga bizinensi n'ogitawo abantu bazunza amalogo emyoyo gy'abairugavu kale oba nibyenemba byona biniza abantu ensi eno njewuunya buti gundi ozira kyoli lwaki onoonya olemesa eno talanta tikweyiya fitine badaza osaana owemu ekyalo abebbala wooli mu nkobera kiki kyekikwemazamu enensi tulya ku makoola era nze niwe twidagireka na buli anteeka titiire oba eyawonyanga abantu yesu bamugwako bamukomerera ni mu bayibuli kyabamu nti mwekuuma abantu banabbi b'obulimba nkakasa bali eyambazanga maliba okufaanana ng'ebiriga nga kumbe munda n'egy'emisege kyendogera nti kakayisa soma Matayo 7 akala emyaka 15 kikyawo kyoyezeemu nti weekuuma abantu nigwoyeta mwine enkyafuuka abantu abalamu tobesiga bankuwe kiryeruuka ne buyende abantu abalamu tobesiga bankuwe mayugaidinda najayo abantu abalamu tobesiga bankuwe tikobye nti bona abantu abalamu tobesiga bankuwe abasinga ndifundikiraye tusaine tuvaamu emyoyo egyegitendeze egyekitemo buli muntu wekubyemu kuba mweto kimwoyo ebintu byokola oba bisaana ng'oli busogenda eri wala ino aye ekisinza olemesa mu butuufu enkweningi nze mbakobyeku oba balinteeka mu ngira oba balimpa botwanze mbyogeire nja kwira n'ebiyaka nze muntegeera enfumba ekintu kino nkyewulira ayi katonda w'ensi mu maiso gonfukamire babayongera okunkuuma abanendeza ebitaida ise ife niwe katonda olwange enzira kyenja abakola ise bantu kyabazinga afumba weyiga lya nte nze ninze mukulu sinsiibwire aye nga nkizemu abantu abalamu tobesiga bankuwe owayanga kugenderera asitakaloli oba bonotya abantu abalamu tobesiga bankuwe kitimbo survivor maneja mutuyo oba bonotya abantu abalamu tobesiga tibaino bona kiri mu Uganda wona abantu abalamu tobesiga bankuwe buli wotuuka